Smeđi šećer je možda skuplji, ali da li je i zdraviji? Glavna razlika između belog i žutog šećera je u jednom pigmentu koji se zove melasa. Naime, smeđi šećer se u stvari sastoji od 95% ovog običnog granulisanog šećera i 5% pigmenta melase. Ljudi veruju da smeđi šećer je prirodni, da prolazi kroz manje proizvodnih procesa, međutim to nije baš uvek tačno, jer mnogi proizvođači u stvari taj pigment melasu dodaju u poslednjem koraku proizvodnje smeđeg šećera kada se formira beli šećer i onda na kraju samo melasa koja je prethodno odbačena se dodaje u smeđi šećer, odnosno smeđi šećer ima jedan proizvodni proces više. Melasa je pigment, ali se ona i sama 50% sastoji od šećera, dok je drugih 50% zaista minerali, vitamini, aminokiseline, međutim oni se nalaze u tako malim količinama da je to zanemarljivo. Stoga, pošto su i beli i smeđi šećer prosti šećeri, namirnice visokog glikemijskog indeksa, treba ih izbegavati u ishrani, odnosno konzumirati u što manjim količinama.